Kumshi banta ban ai ka jing hikai, bat ka jing penshai hakabaya day, bat ka jing snil, lung baki internet bat keyboard computer, ka office terekam jaga District Legal Service Authority South, DSLA, Southwest Khasi Hills District, haka at huay tarik unaitung arhajar arpulai, kala penlong ka program na ka banta ban penshai halor ka ni ka pang cybercrime, hamau ranglang Presbyterian High Secondary School, haka balawan banyadan lang haka ni ka program dagi kena school, u principal jaga mau ranglang Presbyterian High Secondary School, uba BP nong sit ubabu ilungdo bat kakong en hasha napo ka office ka District Legal Service Authority Southwest Khasi Hills District kabalawan ban pensyai palba hakaba yade bat ka cybercrime haba pensyai ki palba hagan ka sni kakong nosmi hasha kala ongba hagini ki joki ba menta kidan shibon ki jingsha penbit bakinos syukur kila pentebet yala di leng baki kor komputer ban thok ban syukur ki palba da ka ba pendan kam leng baki internet ban pengop ki briu kum juru leng baki number phone WhatsApp Facebook ki app ba pher kumta kala kan tui ki palba ba hakum kini ki jok ba menta ki de ban long ki ba start ban pendan kam ki mobile phone lan ki internet ba de ki computer khnang ban la ban kiar na ka jingya thu lot yaki jinon kam shimet khamtam ha ka baya dei yaki jinon kam ha ki bank account ni ki jaka kin show pisa jongki teng teng kungi khna school phi dan kam ne ki Facebook yaki WhatsApp ba kham long comment phi dan kam ya to hangi ha kha je isa ha kha je English tengah pai punya tempat ya kata tang ma pintu hi sepang kita Hilang ni berpelan kamu, kalau mana bertang bawa, right? Kaptu kami ikut pilih pelan kami. Di anda pilih kami di Facebook, video ada yang different request. Di anda priority different request, dia accept. Kalian dapat kan itu video. Teng-teng one different request, nak video kita kamera di begini, nak bar jangka jelas. Ki orang kata nak buat mobile, nak buat dali. Kila akan penlong ini berubah. Mobile phone ke jompi dalam Aisyah ahad kan tinggi beriu. Teng-teng orang cinta kia kai kia dan berbentuk teknik apps. Pisuklik kulma. Ketua penlong yang tinggi beriu bagi beliau akan ahad ya kan? Mobile phone ke jompi dan dengan komputer ke jompi. Dia nak tahu ngan yai pak share ban day ban long kiban nam ban pengalgam ya kini keyboard jok ke komputer dan ke internet nama bang kami pertama mata amla ban film day ban pengalgam pihak ban pengalgam mari pihak ban pengalgam mau kami ke pertama mata baru information baru news tentang new atau komputer bila ada news tentang YouTube mau pihak ban pengalgam day di ban nam ban pengalgam Amne bat klik mari ki link. Debat bukan kam ki antivirus. Hapo ki computer ki jompi ki mobile phones ki jompi. Kenang mawat na kita ki AKA. Bat itu ki perlu ki ba kumpang ada pertanyaan yang di perlu ki ba leben ki ba leben ki kena lamba kan lamba ki social media mo kila abang ngaku ha ka juga Juvenile Justice Act. Nama kali ka Juvenile Justice Act kamte balong ba kapasitong kami ito ki kena ki ba le ekonomi kam sini mereka ya daru ya ki kena ki bang ngat hakun kini ki AKA dengan private esokho ya kadai ka kam thok ka kam syukur jong kitu ki balapan tebet kepang hak bayi ba ki ko ki bo komputer ke internet ba ki mobile phones bagian riam ya gitu ki priu ki baloi ki ba duna ka jindang ka jintit halo ki ko ki bo komputer ki internet bat ki mobile phones kini ki priu ki kumpang ok ki di balapan tebet kenang ki balapan tebet kerpang na bantaban riam ya ki priu baloi hagi rupang ki bapher lembang kita ki ko komputer internet bat ki mobile phones Teng-teng wat ki beri berenang lah start ru ki kumngok hakum kita ki jung syapen bir ti hakni ulko hakni rukom ba ki syapen bir mo teng-teng ni juyo ki phones mo ki kos na ki kam ba ki de ki nong tre hapo ban
Kiong ye pi ba pilade ban one update KYC pihak ban update ki ATM card ki jongpi namar kal ajan kut ka validity pihak ban update ki bank accounts ki jongpi pat kum ta ter kin ben bi de pi ta bat kin ong ye pi ba pun ka ban wan po branch chu ye thoi ki details ki jongpi ki bank account details ki jongpi nan ba ka phone bat karukam pen biit ka jongki kata convincing power ka jongki kalau ka baklan ba do kata ta ba bi wala ti ba na lastan ba na teng teng kum ngok na mati kentien ki ba ki benan kam no kilong ki ba pila ban biit no pila ban sya ban biit no tiha kata kacing pemiola ban tamat berkhat ru pismo ba ki genuine people la ni kita ki break beshisha ba de na po ka bank Pikum pelat tu lagi pikum itu semua itu ki bank account details ki jompi. Kila benda ki account number, kila benda ki ATM card number. Bakum tak terter. Mensyuar Jepang yang password jongka ATM card ro. Hadir mentapat kini kita buat kila hamshalah. Kita orang tu ini kita orang kita kan yang password ke jompi. Shit buat ni ke account number. Dan shit buat ni itu ATM card number. Pira kata jinsyanya piong bang namang kimpan yang password tim nilai. Iya. Kini kita ki bang anam ha kabatang na iti account number bat iti ATM card number iti phone number jong pi bat katek ka jong pi kila aban hack lani kila aban shift no ya ka bisa ka badan ko ka account ka jong pi. Tiken mo ong bang dapat lulu komen new details ki jong pi ka full name ka jong pi ka educational qualification ka jong pi bat ka address ka jong pi ha lulu kom kila ban yo anda kayo details ki jong pi ki phone ye pi anda kila phone ki ong ba pi dei ni am ita pi no on pi dei ni am ba pass BSc le ne PE le ne BCom pi no on hadian nang ta ki no ko no ki no ba nga phone nang ni na po kata department ne nang ta office Bagi pi nama berapa saya kata degree ya pi lajit ba nanti pi long eligible na kontak ni kapo sa po office ke jongi kum hanga ni kapatay bamanta ba kadukan mo mismo kwa ang kakam naradam ni ibawan tawahi kung tani giso ko men niya tingin niya no ni om oto kaya bagi di banle kita kiprepare ki om no kiya thuno e ka salary Kinong ba anak la iko ay kam ka salary ka jong pila ni ka income ka jong pila kan lo lai pu ka jam la ni kila ono lo shila pinga ero tamba pihak kan siu pede yani kenya tsat ka pisa kana man penskam ya ka kam kana mangin terwa show kin pembiet di punta padahal ka jing pembiet na mga jing kam ko mga om pisngo ba haba pila yo ay ka kam Makin oke dari 100% guarantee yang akan pilih yo. But yang akan bisa kerja mission tentang yo biang pat, kisarifan biang pat ya pi. Kin om kota. Katakan yang wajib berbiak ke joki. Pilu pensil yang tak bisa dan tak jenis nova. Haba kata bisa ini yo biang te. Kalau yo kata makan masa siu no tetek kita kibru di bawah nang yang bentuk lay kisip takaram. Tanpa siyo tak pisah. Kisah tangaran nama bagis ko makabangin sa iyo biang. Karifan kan sa iyo anda nilajuan yang tangkam. Tinggi siyo tak pisah. Tanggung tanya tang dapat dapat siyo tak pisah ni. Pilangok. Tanggung tanya jatuh tak pisah majampi. Jadi yang tak tahu di belum kibahusia belum ada dayo kan kini calls messages. Nama kita pergi kam, amde ba piu ada masuk. Kapta makani pakai balong ke competition world. Ba dimla ada piu ada masuk ke Indonesia. Pihak menteri kita. Waktu itu kita wan first hari itu di hari classroom. Kita lihat banyak kam yo jam tetek yo kam kijam. Kemudian bersyukuran. Tapi yang bagi kita free. Kenapa? Ikum kini kiberi di bala, tapi di bala nang ban hak
या की phones की jongpi ya की computers की jongpi le pakai internet kila aban ship ho ki visa की jongpi kila aban ship le की personal details की jongpi ya की password jongpi ATM cards की jongpi pinti banye tho elo pinti pinti tamapi pen klan ya की password की jongpi wat ya की emails wat ya की computers की jongpi tapi ko password pinti banye tho elo pinti pinti tamapi kiterang kenapa latnya kini nama apa dan puncak kini cybercrimes kini kan kita ada puncak pada yang tadi aku kita school pilih belum careful pilih belum alert pilih belum tak presence of mind balada piyo yakum kita calls ki messages hindi ba cuma kurman but kita perlu lembaga kita ki messages kiba orang yang ban donate ban donation hakim ini jaga ban nyerap ikut suan lani ladang pimpang pishitam kin orang yang pilih orang pen ada ban account ke jompi kinang bangina ban nyerap itu hakam ke shitam ke jompi lembaga bisa kepada orang yang pola tapi lu akan jadi harta jimpang ke shitam ke jompi pi ai itu ban account details ke jompi dapat tak jin kerana kapio ya ka jimya ra ban pisang henry kita baru kadai tang ka kam ban biet takun kini ki beriau but kaan kebayada kini cyber crimes kadai kami ikut Information Technology Act but kini ki beriau kiba pengen yang dikaan kiba le aku kini kam thok kam syukur dan bagi internet dan bagi komputer dan bagi mobile phones kila baca pencitam kebalong tengek belum penting ha kabar kila baca asal kotor kumbalai sinan lani la banta membalai sinan dulu bakila baca fine kumbalai lak tengka bakala ban pois dulu sanla tengka ne kan badai tentang kami ni bang kedai laila bakajing sya sepatok kalau kami dulu kedai laisnan dikenal bagi kita school video lagi penangkam biang-biang lagi video benang penangkam yang di komputer, di mobile phone, di internet. Kumbapi sediakan, tentang sediakan, PUBG sediakan, kita di sediakan mobile phone si jompi, di online games, kejuan yang itu di app, apa yang